Arigitani a gikiro kia clinical officers ni mathiete na mbere na kumenereria thirikari makiuga mendikithia mao makoretwo magikinyira matungi-ini na thutha wa kuhe thirikari thiku 7 makorwo makirora mabataro mao maria matari maramahingiria riu ni maheanite nutithi ya thiku 14 kuiga miro thi iria ciathira matakoretwo makihingia maundu maya mothe tuheanite ni tugakorwo tukiehera wira-ini na ti kwenda tungienda tukorwo tugithie strike tugatuma Kenyans momire no tungiikara wira-ini atia tukue tungikua ri ona inyu mutingikorwo mugiteithika koguo ni kaba twehere anini thirikari ikorwo ikirora maundu maya arafu tukorwo tugicokereria riria maundu mothe memega na nigetha tukorwo tugihota guteithia mukenya wa kawaida. Uhoro wa arigitani gukua ni ndeto ekoretwo igicungiriria moruru maingi kuri arigitani nginyagia kuri atongoria matiganite guku bururi-ini. Umuthi ndagitari David Makori kuma kaunti ya Kisii nake ningirite ithabu-ini ria arigitani aria bururi utete kumana na murimu wa COVID-19 gukinyaniria na riu kiama giki ya clinical officers gikiandikithia arigitani 7 aria marikitie gukua kumana na murimu uyu. Na kiu ni kionereria kia haria turorete twita field ya health ni gukorwo andu aria turate ni andu aria mena experience nene muno na arimu aria megukorwo magithomithia arigitani aria maroka hau thutha. Mamwe mendikithia maria arigitani kuma ikiro ngurani makoretwo makihinyiriria thirikari mahingirie ni mamwe na arigitani maheo indo nginyaniru cia kwigitira kumana na murimu wa COVID-19 undu umwe na mask muthemba wa N95 mongererwo arigitani mahinda-ini maya maritu. Oho arigitani maheo kigina gia kumarugamirira ugima-ini wao wa mwiri na riu matata ma arigitani gukorwo matarihitwo kwa ihinda ria mieri 6 makiongerera cumbi kironda-ini kaunti ya Vihiga ikimurikwo na njira nene. Haswa nikiongelea pia county government ya Vihiga ni kwamba wamewatekeleza wahudumu wa afya jumla ya 567 ambao hawajaweza kuwalipa kwa miezi 13. Na tunahimiza kwamba waweze kulipwa kwa sababu hatujui ni tatizo gani lililopo na serikali yetu kwamba hawawezi kufuatilia na kutilia maanani yale matatizo yanayo waumiza na kuendelea kutuadhiri sisi kama wahudumu wa afya. Ciumia kihituku kiama kia KMPDU ni kiaheanire nutithi ya thiku 21 kuiga miro thi na iria citanyitwo gugathira tariki 6 mweri turorete. Maitho mothe riu makierekerio kuri thirikari kuona kana ni guthikiriria mendikithia marigitani a ikiro ngurani kuona riu a Kenya makurirwo maitho ni ugwati wa gukanaga motungata mogima wa mwiri mweri turorete. Unfortunate, we are not supposed to be in this situation in a country where we have resources, but the people who are interested to provide those resources for the right job have definitely refused to do that. So we want to say that Kenyans are going to be having a very hard time with a pandemic and not having people to help them when they come to the hospitals, because we are going to withdraw our services until our demands are met. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara. Members of the media,